Gdje svi dobrodošli u jedan novi klip na kanalu i ljudi, danas ću vam pokazati kako da ubacite sneg u Samp. Sada ovo će biti video podeljen na dva dela. Imat ćete markovano negdje dole u komentarima ili tako nešto ako skontam kako se deli onako video na dva dela. Uglavnom prvi deo videa će biti kako ubaciti onaj interni sneg. Znači kada igrač ukuca komandu / sneg da mu se pojavi sneg, onako sneg koji pada sa neba. I kada ukuca opet snow u chat da mu se isključi taj sneg, a drugi deo klipa će biti kako dodati onaj sneg na ulicama, na podu i to sve, tako da hajde da krenemo. Znači idemo prvo u našu lijepu skriptu i naćemo ovo gdje smo pravili parametre za igrača, znači sećate se ono veoma davno ove newove koje smo pravili. Idemo napravimo tu gore na vrhu negdje new sneg ćemo ga nazvati i ovdje ćemo staviti max players i to je to. Znači šta smo sada napravili konkretno, napravili smo, ajde stavit ćemo ovako 1, samo testiram, jedan warning, da može, znači stavit ćemo 1 da je po defaultu sneg uključen. Sada šta ćemo još napraviti, idemo gore na vrh same skripte, idemo ovdje napravimo jedan define, snow mod i stavit ćemo da bude 1. Znači šta smo sad napravili, definisali smo neki snow mod koji će da bude na 1 i kasnije ćemo dole da pravimo ifove gdje ako je snow mod 1 onda će biti kao aktiviran snežni mod i ako je snow mod 0 onda će biti kao deaktiviran, tako vidjet ćete sada sve. Sad šta je ovo, to je to, nemamo od više ništa. Idemo dole u komandu, znači idemo u komandu dole, to je cmd, idemo da napravimo novu komandu, cmd sneg, player id i params, znači to pravimo ovdje ispod on player spawna. Da, za ovaj video će vam biti potreban za cmd, bit će vam potreban streamer isto mislim, to ćete imati vamo, imat ćete link u deskripciji uglavnom od servera pa ćete moći da skinete, ako vam sneg ne bude radio imat ćete to u deskripciji link pa ćete moći da skinete i da kopirate, tako da to je to. Sada šta ćemo koristiti u ovoj komandi, idemo prvo da u stvari nemamo šta da ispitujemo faktički ovdje pošto je komanda normalna, nego ćemo ići if, ali ovaj put if radimo sa ovim, znači tarabu stavimo ili hashtag kako kažu ljudi danas, i idemo da ukucamo if snow mod jednako 1, znači ako je uključen snow mod. Sad idemo dole da ispišemo listu komandi, prvo ćemo da dodamo if is player connected player id, ovo je jako bitno da komanda radi samo kada je igrač konektovan na server, to je logično pošto drugačije komanda ne sme da radi. Ovdje dole da ne zaboravim return 1, zaboravit ću kasnije pa neće raditi. Znači to unesemo, onda idemo da napravimo da se ovo togluje, znači želimo napravimo da se togluje, kada igrač ukuca sneg, ako sneg već postoji želimo da se ukloni, međutim ako ne postoji onda želimo da se doda sneg, tako da to ćemo sada lagano da odradimo. Idemo jedan if sneg, u stvari ne možemo ovo ovdje nazvati sneg pošto već imamo variablu sneg, nazvat ćemo snow, neka se zove komanda, player id, znači ovdje stavite snow, ne može se komanda zvati isto kao ovdje, kao ovaj new koji smo gore napravili, ja sam to potpuno zaboravio, ali dobro, evo sada sve će da radi, tako da idemo if sneg, player id jednako 1, znači ako je sneg uključen, u stvari prvo da stavimo ako je isključen, da napravimo komandu da radi pa ćemo onda staviti kad je uključen, tako da idemo else if, ovdje ćemo dole stavimo sneg jednako, moramo zagraditi prvo player id naravno, jednako 1 i ovdje ćemo dole napravimo nove zagrade i to je to. Ok, sada idemo, ako je sneg na nuli idemo da uključimo sneg na
1, znači idemo na snag player id jednako 1. Onda ispod idemo da uzmemo pozicije kamere igrača, tako da idemo get player camera position, odnosno pos. Treba samo napišemo, idemo player id zarez ovako ćemo morat ćemo ovdje gore da napravimo jedan new, idemo new u stvari ne tu, nego ispod ovog ifa da se ne bi pravilo bez veze ako nije to. Imamo float x, float y, float z. I sad ovdje idemo x, y, z. I to je to. I sad kad sačuvamo, ne bi trebalo, zašto je jedan error? Aha, nisam napisao jedan diff dole. Kod ovih ifova kada radite sa tarabom morate da pravite jedan diff dole na kraju. Znači to je obavezno da napravite i sad ne bi trebalo da bude da, neće biti errora. Tako da, to je to. Idemo dalje, znači sada bi trebalo da spawnamo taj neki objekat. Sada za ovo ćemo morati napravimo još jednu stvar gore. Znači svaki igrač će morati da ima svoj objekat, tako da ćemo napraviti new snag objekat ili snag obj max players i to je to. Sad idemo opet dole, cmd, tako, i idemo da ukucamo snow obj, jesmo ga tako nazvali, ne, snag objekat smo ga nazvali, player id jednako je create player object, player id idemo 1884 id objekta, idemo x, y, z, idemo z treba u stvari -5 da bude, znači z -5, onda idemo 0.0, 0.0, 0.0 i ovdje 300. Tako da, to je to. Kada smo ovo napravili, idemo dole da izbacimo poruku send client message, odnosno scm. Igraču poruka neka bude color, ne znam, nećemo baš bel, ajde blue. Ovo ćemo stavimo winter edition, na primjer da piše, ovo ćemo stavimo ovako bela boja i onda napišemo uspešno ste uključili snag. I to je to. Sad imamo ovo da kopiramo. Ovdje ovaj drugi if, samo što ćemo ovdje staviti isključili. Da ja ovo kompilujem za svaki slučaj provjerim jer ima nekih errora, nema, dobro je za sada. Pošto desi se ovdje dosta grešaka kad se pravi ovako neka skripta. Sada šta ćemo još da dodamo, treba da dodamo snag da se isključi. Snag na 0. I treba da uništimo ovaj objekat koji se stvori za igrača, znači ovaj objekat koji smo napravili treba da uništimo. Zato smo definisali da svaki igrač ima svoj objekat, tako da idemo destroy player object, player id, snag obj, player id. I to je to. I sad ovo kad kompilujemo ne bi trebalo da bude errora, tako je, nema errora. Treba da dodamo još dve stvari i završili smo s ovim prvim dijelom, znači idemo on player disconnect. Tu ćemo da dodamo da se snag isključi, to je komanda. To je prvo treba da ispitamo da li snag uopšte bio upaljen, tako da idemo snag player id jednako 1, return, u stvari ne treba return, nego idemo destroy player object, player id
snag object player id. I to je to. I ovo kada smo dodali, to bi trebalo da bude to. Napisao sam s-troj umjesto destroy, znao sam će da bude neka greškica, ali evo ga. Tako da to je to. I sad treba da nađemo on player update. I u to treba da napišemo malo veći kod. Međutim, to ćemo brzo da uradimo. Znači idemo if snag player id jednako 1. Idemo da napravimo da se taj snag pomera i sve ono što treba da se napravi. Sam ovdje malo pogrešio. Malo sam pogrešno krenuo zagrade, ali dobro, evo ga. Idemo opet da napravimo x, y i z, i tako da idemo new float x, float y, float z. Ok, kada smo to napravili, idemo opet get player camera pos player id x, y, z. Onda idemo move object. Ovdje ćemo da stavimo player id zarez snag objekat player id, onda nam treba x minus 0.5 ako se ne varam, treba će nam y plus 0.5 i treba će nam z koji će biti minus 5.5 i to je to. Onda idemo 4000, idemo 0.10 10 i to je to. Da kompilujemo za svaki slučaj jedan warning. 953, da pogledam gdje sam pogriješio. Tako da, to je to. Znači, kao što možete vidjeti, ispravio sam grešku kada kompilujem, više nema onog warninga. Tako da, ovo ovdje pogledajte i zapišite ovako. Znači, treba isto, bukvalno ovako isto da piše. Tako da, to je to za ovaj deo. Sad kada ukucamo snag, ovo bi trebalo da radi, tako da idemo da testiramo pa da pređemo na drugu stvar. Ok, kao što možete vidjeti u sampu smo i sada ako ukucam snag, to jest snow. Evo ga, snag. Tako da, kao što možete vidjeti radi, nije, čuli ste eksploziju vjerovatno, a nije na početku radilo, vjerovatno zašto sam stavio ono na 1, međutim sad ću staviti na 0 pa će ovo sve raditi. Tako da, šta sam rekao, treba samo da izmenimo ovo u skripti, znači na vrhu treba da izmenimo na 0, znači ovaj snag, i sad će sve lijepo da radi, znači kada kompilujemo sve lijepo radi. Tako da, to je to, tako da pređemo na drugi deo videa. Ok, što se tiče drugog dela videa, ovo ja nisam pravio, znači ovo što će vam biti link dole u deskripciji, taj link nisam ja pravio niti bilo šta, imat ćete video u deskripciji da kreditujem lika koji je ovo napravio, znači svaka mu čast. Fora kod ovog snaga jeste što je on samo u Los Santosu, međutim to je sasvim dovoljno ako imate neki manji server, naravno niko vam neće izlaziti iz Los Santosa. Tako da sve što je potrebno jeste da uđete na link koji ćete imati u deskripciji, znači ovaj ovdje link paste bina. Ovaj stok uzmete, znači ovdje prvo ovaj stok, kopirate ga, idete ctrlf stok i bukvalno prvi stok koji nađete stavite ovo iznad njega i to je to. Idete compile da testirate čisto, mada nemate šta da compilujete, to je to. I idete onda ove snag objekte, kopirate sve, znači sve dole do posljednjeg, i kada ih kopirate, idete copy, idete on game mode init, idete dole gdje su vam
vaše mape i sve to, ja nemam nikakvu mapu naravno, tako da ja ću mape na primjer staviti da budu, pa evo ovdje je neka mapa pa je stavit ću tu da bude i ova, tako da idemo da dodamo opet onaj if koji smo malo preradili, if snow mod jednako 1, idemo and if i sad idemo da pastujemo sve ovo i to je to. I kao što možete vidjeti ovdje imamo sve ove snežne objekte koji tu stoje kao što možete vidjeti. I sada kada kompilujemo ovo, jedan error, snow mod, napisao sam smov mod slučajno, evo ga snow mod, i sada kad kompilujemo kao što možete vidjeti sve radi, tako da idemo i ovo da testiramo i u igri da vidimo kako ovo sve izgleda. Ok, evo nas, sad ćemo se ulogujemo i da vidimo. Znači kada se spawnujemo, kao što možete vidjeti ima snega tamo napred, ovdje se ne vidi, pošto ovo je ovdje deo nije izmapan, ovo je custom mapa za spawn pa se zato ne vidi sneg, međutim ovdje kao što možete vidjeti sneg se baš lijepo vidi i sad ako uključimo i snow i kao što možete vidjeti evo ga pada i sneg, sad bi bilo poželjno da je uzeti neki auto, mogli smo da ubacimo drugačiji weather, međutim weather ID-eve ne mogu da gledam sada. Ali ne veze, znači kao što možete vidjeti ceo Los Santos je pokriven snegom. Ovo je inače snow koji i ja koristim na svom sam serveru, sada treba ovdje weather da bude tamniji i sve to, a ne ovako sunčano, ali nema veze, to će biti tema nekog drugog videa, to menjanje weathera na komandu i sve to, međutim stavit ćemo kada je Winter Edition da se weather sam menja, tako da to je to ljudi za ovaj video, ja sam da ste vi uživali, ako jeste ostavite subscribe, ostavite like, podijelite ovaj video sa prijateljima. Tako da to bi bilo to za ovaj video i pozdrav!